Selain marinir Rusia yang menyerang tentara Ukraina di arah Ukledar, kini beredar pula rekaman yang memperlihatkan serangan pasukan Chechnya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa 20 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan para pasukan khusus Chechnya terus menumpas pasukan Ukraina. Mereka menyebut tak mengenal lelah untuk pembebasan. Tampak pasukan Ramzan Kadyrov mengandalkan rudal panggul dalam menyerang. Dari posisinya pasukan Chechnya dengan sigap mengerahkan senjata ke musuh. Mereka tanpa ampun terus menembaki secara tepat posisi nasionalis Ukraina di Ukledar. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Второй пришел. Я с тобой? Я выйду. Теперь можешь не выходить. Швоя. Алхамдулилlah. Охотники бригады var. Да и ладно, тут да. Вот так вот спецназ Ахмат улицу еще одну зачистили. Сейчас прямо перед нами пятишки, в которых сидят укропы. Прям в прямой видимости. Вот это по ним работает как раз таки. Все ништяк. Слава Россия! Россия великая, Россия непобедимая. Победа будет за нами, мы его верим. Ахмат сила. Dilaporkan Rusia secara total 347 pesawat Ukraina, 186 helikopter, 2.689 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 99.230 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-301.